Chui na kanay tang may World Suicide Prevention Day le karyang nai na asay District Health Society akani DMHP kakching releng law na kakching district bang kunay may wangu laifam tuang Green Ground High School kautat kay kantay. Changing the narrative society start the conservation to may ladun bangkaw tanpat kan may kamungtay District Health Society akani Mission Director akani CMO Dr. TH Razen District Mental Health Program kakching tuang DNO akani bai may azut roigwang kasaw lo kanay. CMO risa kan may kyuto society to may hay tabuy jo masay akat ri society suni ba may akum tina jo anil society kore akum na kan pat ngam ni na akat ni society su kan thay tu na ning pat kan may nun kaw tay akum may tiya kaw kaniw lung ning ti kalay ni na so to may alaw nun kaw salaw kanay. Kamung kaw tay wangu laifam PHC tong staffs asaw workers chui rui gwang kazaw lo kanay. Inbu na Director Mental Health Program kaksing tuang DNO Dr. KH Gopeshwar Ray School students kaway kaw society tong lam kaw latan lana interaction suna latan kaw tay chup na daw kan may student nun kang swan tilaw kanay. Bisa to basi sunong to ida bani aduga mi to kula to uraga su ai ko ngasi mamang ngang sun su hadi ba suicide to budi warning sign jam do uraga ko na ngapon ko na ni na ko level su suicide ka to ko le dam so ko thongam le Ithai barrage kari sugnu thongkhong tak mai kilometer chui na kathum sek mai cheng hai ta ka mai tingkum ru na kanai bu hai ka siam lo mangna gwang kan me jang ri cheng kho accident panu mai lung kho nai bam the mi thong seng hai state government resai mi lung kho ka siam chui lo khang praja ka goi ri demand suwang ka ne cheng ka siam lo me jang ri sai wangu sandang khong kho mai ka goi ri pat lana Manipur government kho CH Bimol ri sa ka ne sugnu hawgi thongkhong mabuda leiriba lambi asi thal river ga hek tanana leiba yamma maru ba lambi ni hariba lambi asi sarakna kilometer kulgama 22 humdoi sangani hana khoi sarakna pajai hariba lambi asi sahi taraga ni 22 humdoi gi mamang dagi ngasi phawda sembi dana asum lakuduna maram moraga raja singda awdana dum saru oidana leire masi lambi asi khoi karam ganda sembi rakadage na dum ngaijaba matamda khoi Honorable Chief Minister Hajiji Paibiriba Hoi Honorable Semna Nongjupan Thalo Bengai Rivni Habaduda Akogi area Sisu Yaubiri Bram Sung Yaubi Dabra Yaugadi Hatu Matam the Sembiu Yaugagasu Yohan Biu Haidana Koi Praja Sing Magadi Hajari Manipur kagway kaw asay law rethink kan may underground group kaw kan may general strike re kalamsuna Jiribam district khoni ban hai tat kay kanthay general strike re kalamsuna Jiribam khori infal tat ni megari gway Jiribam khori silchar tat ni megari gway tat makane dukan kagway bang kanthay Jiribam district khonai may school college office kagway kaw tat may kasing han kay kanay intawngan milung ko to ban re kalamsuna kabiu kachay may chamdo chumage district police team re kabam kagway kaw sigay jaw kay na ba may tu na sa kanay Intuan lau tuan kwang pungu kori kalan barongan milung kaw tidim cheng ban supunitay tuna JSC against the suspicious death of Yelam Subasandra tuang co-convener Nauriam Gangari chamla minun kaw sa kante. Milam kaw asay Nambol Bazar kaw nai may United Protection Committee Nambol Office kaw tatkay kan may chamla minun lay kariw kan may kaw tay sa kantuangay. Inbu na sa kan may kyuto kaganting seng na asam kaw training tatkay ba may IRB personnel makan may lam kaw state government red la lam khat na sini sapat lo mang na ba may ta lani mang may indaw na tidim cheng hay ting kang tuna kapyat lo tuangay tuna sae ban kaw tay electricity media essential services medical tato ting may magay tuna sa kane tarada kuina October tarada nambon khasi maning likai jalaiba Yenam Subasandra di sini matang dari kuina Manipur di lenga ki mathakta memorandum reaction kare tu masih Manipur lenga na madu thor ko no thorap drabani na kuina lenga ta thamgiba haibadi ei koi minitara mangani ki
Numit mangani ki matam pije ki bani numit mangani ki matam ado tarik tara mangada sura bani na ekoi tarik tara taru asida titi ban tau jagani maramdi Manipur sarkar na hoji asiba aksang ase ekoi ta seng namaki di Manipur sarkar na hat bani haina ekoi na yamna haksin na je sina logje adana sarkar na thabak ta othorak tra bani na ekoi na sangsi liba khungsang asida khatta nungda tawba natraga tahoiba tawdaba yadaba kayana thola ka taraga su kumna ase Manipur sarkar na madugi taita logada bani In Thuan October, Root Najuruk Wednesday, Kwang Ruk Khat Khori, Gynecologist Dr. Tong OPD Hainaidat Punithe to Namakam Hospital and Research Institute Longmai None Tong Information Center Great Thaipat Kane. Kum 1949 kho Manipur me Gwang Buddha Chandra ta Silong kho ka Wanglana Inji Mongmai Thiak kho Manipur hai India kho ka zau thei to my sign tissue kan mai tai lani mage to my zang law re thing kan mai num mai group tong apex body corcom re Manipur ka gwai kho total set down kho pat kan mai te re kalam suna Bisnupur district khoni ban hai ta kai kan thai ban te re kalam suna cheng kho gari tat mai raw kai kan thai office ku mai raw kan nei bank school college tat mai ka sing raw kai kan nei Bisnupur kai thian khani Bisnupur ageng je khonai mai kai thian ka goi ba ngam gan thai cham nga lo thai